Mamografija je utemeljena, dokazana radiološka metoda dizajnirana da detektuje karcinom dojke u najranijoj fazi, kada su šanse za lečenje normalno najveće. Saznajte kako mamografija funkcioniše, njene koristi i visoke bezbednosne standarde. Mamografija je radiološka metoda koja koristi nisku dozu rentgen zraka kako bi videla strukturu dojki. Da bi doza zračenja bila što manja, na dojke se primenjuje blag pritisak. Snimak koji se pravi zove se mamogram i pokazuje nepravilnosti i promene u tkivu dojke, uglavnom pre nego što pacijent ili doktor može da ih opipa. Iako je mamografija dokazana metoda za ranu detekciju karcinoma dojke, mnoge žene su zabrinute. Šta ako imam karcinom? Šta ako boli? Kojoj količini radijacije ću biti izložena? Današnja tehnologija ima odgovor na sva ta pitanja. Mamografom upravlja kvalifikovani radiološki tehničar. Oni će namestiti dojke na specijalnu površinu aparata. Dojke se postepeno pritiskaju takozvanom papučicom da bi se videlo svo tkivo koristeći minimalnu dozu zračenja. Obični rutinski screening pregled koristi 2D digitalnu mamografiju sa jednim snimkom odozgo, jednim snimkom sa strane. To znači 2 snimka po dojci, odnosno 4 ukupno. Žene su obično zabrinute zbog moguće dijagnoze. Iako su šanse niske, ako se karcinom pronađe, dobro je znati što ranije. Sa ranom detekcijom, šanse za preživljavanje su 99%. Mamografija nije baš prijatna, zato što je svaka dojka različito osetljiva. Većina žena kaže da se osjeća kao blagi pritisak. Ali glavna uloga kompresije je da se dobije što detaljniji snimak uz minimalnu dozu zračenja. Neki moderni mamografi automatski detektuju optimalnu kompresiju za svakog pacijenta individualno. Moderni mamografi imaju meke papučice sa oblim ivicama i raspoređuju pritisak ravnomerno i konstantno. Takođe, pozicioniranje dojke koristeći meku papučicu može biti komfornije. Nivo zračenja mamografskog snimka je približan povratnom prekookeanskom putovanju avionom. Da bi dobili još bolju preglednost tkiva dojke, 3D mamografija ili tomosinteza je razvijena i sve se više koristi širom sveta kao screening metoda. Tomosinteza pravi seriju niskodoznih projekcija cele dojke kako bi napravila trodimenzionalni snimak. Naročito žene sa gustim žlezdanim tkivom dojki imaju koristi od tomosinteze. Moderna mamografija značajno povećava šanse za detekciju karcinoma dojke. Redovan screening karcinoma dojke spašava živote. Skoriji rezultati organizovanih mamografskih programa u Evropi i Kanadi pokazuju da je smrtnost od karcinoma dojke smanjen za 40% među ženama koje su bile deo screening programa. Napravite prvi korak. Pregledajte se.